Shalom bakunzi bacu bikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha, abadusengera, abadushyigikira n'abatarakora subscribe muzobyibuke. Yesu bahezagire cyane. Ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Muri abantu badasanzwe, muri abo mu maramo bwami. Yesu abahezagire. Dusangire namwe rino jambo ryanditse mu gitabo cy'Abaroma, igice cya 6 umurongo wa 12. Dusome rino jambo rivuga ngo none rero icyaha ntikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa ngo mwumvire ibyo yifuza. Icyaha bakundwa muri kumurankurikirana, icyaha ntikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa. Umubiri ufite, hari abantu bishimira umubiri, hari abantu bishimira umubiri mw'abantu, ariko umenye ko uwo mubiri wawe hari umunsi uzapfa, hari umunsi utazobukihari. Iyi mibiri dufise twambaye izapfa. Icyaha ntikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa. Reka nkwifuriza kino kintu, dusengane nawe, sohora icyo kintu kibi cy'icyaha mu buzima bwawe, ukihane, ucature. Icyaha ni kibi. Mu gitabo cy'Imigani haravuga ngo harahiriwe abana abagororotsi bazosigwa. Abana b'abagororotsi barahiriwe. Icyaha ugwane wihana ufa kuri icyo cyaha. Pawulo yaravuze mu Korinto, iryo jambo naragigishe ngaha, rivuga ngo icyatumye Kristo afira bose ni ukugira ngo abariho twoye kubaho twinezeza, ariko tubeho tunezezwa dufira akatuzukira. Icyaha ntikikabe ku ngoma mu mubiri wawe uzapfa. Mukundwa uri kurankurikirana, senya icyo cyaha kiri ku buzima bwawe, senya icyo kintu kikugoye. Yaravuze umurongo wa 13, kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya. Ntimugahe icyaha imibiri yanyu, ntimugahe icyaha imibiri yanyu. Iyi mibiri ni ingoro ya mpwemu yera, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu rupfu. Mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu rupfu. Mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu rupfu. Oh, haleluya. N'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. N'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Umubiri wawe ukoreshwe no kugororoka, ntukoreshwe na kamere. Imana igushoboze iyo kamere iganje mu buzima bwawe isenyuke. Ishari, uburyarya, ubwibone, ubusambanyi, inzigo, ibintu biganje bitari bizo bisohore mu mubiri wawe. Yavuze uyu murongo wa 13, bavuze ngo kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya. Ntimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu rupfu. Mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu rupfu. Mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu rupfu. N'imibiri yanyu muyihe Imana, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Oh, haleluya. Umubiri wawe ukoreshwe no kugororoka, ntukoreshwe n'icyaha. Imibiri yanyu ikoreshwe no kugororoka. 14 haravuga ngo icyaha ntikizobaganza kuko mutaganzwa n'ibyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Ntukaganzwe n'icyaha, ntukaganzwe n'ishavu. Haguruka usenye iryo shavu mu buzima bwawe. Yobu yaravuze ngo ukugororoka kwanjye ndakugumije, ntaho nzokurekura. Haleluya. Gororokera umwami, ugororokera umwami. Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza yo kwizera. Naragwanye intambara nziza yo kwizera. Naragwanye intambara nziza yo kwizera. Icyaha ntikikabe ku nganje mu mibiri yanyu izopfa, ahubwo muganzwe n'ubuntu bw'Imana. Ntimukaganzwe n'icyaha, ariko muganzwe n'ubuntu bw'Imana. Ndakwifurije kuganzwa n'ubuntu bw'Imana, tuganzwe na kamere, tuba umuntu wuzuye ishavu, uburyarya, inzigo. Oya, ganzwa n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Umurongo wa 23 mu gitabo cy'Abaroma 6:23 havuga ijambo ryiza. Haravuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ibihembo by'icyaha n'urupfu. Ibihembo by'icyaha n'urupfu. Rero data bareke mbabwire, nyuma y'abona ubuzima, nyuma y'imyaka ufite, hari imyaka, hari aho utazorenga.
ushaka kuramba ukageza imyaka 116, 120, ariko hari aho utazoremba. Nyuma ya buno buzima hari ubundi buzima tuzoja kubamo, kandi ubwo buzima ubutegura none ukiri muzima, ubutegura none uyu munsi ukiri muzima. Hari igisagara cyiza abana b'Imana bazojamo, hari igisagara cyiza twateguriwe tuzoja kubana na Yesu. Umva, ndakwifurije kuzabana Yesu, ndakwifurije kuzobona Yesu. Uri kurankurikirana, kwifurije kuzobona Yesu. Haleluya. Umva, uyu murongo wavuze ijambo ryiza. Ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Ingabire y'Imana, oh haleluya. Ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonegwa, oh haleluya, muri Kristo Yesu umwami wacu. Bubonegwa muri Kristo Yesu, oh haleluya. Ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonegwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Hari ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Ingabire y'Imana, ingabire n'ubugingo budashira, ariko ingabire y'icyaha n'urupfu, ndakwifuriza gutandukanya n'urupfu. Haleluya. Utandukane n'urupfu. Igice cy'indwi umurongo wa 16 hanyuma mu Baroma haravuga ngo ariko ko nkora icyo ntagomba, mba naremereye ibyagezwe ko ari byiza, none rero sinje ngibikora, ariko n'icyaha kimbamwo. Hari igihe dukora icyo tutagomba, nyamara ngo sinje, Pawulo aravuga ubwiwe, sinjewe n'icyaha kimbamwo. Sohora icyo cyaha kikubamwo, sohora icyo cyaha kikuganjije. Hari icyaha kiganjije ubuzima bwawe, gisohore. Sohora icyo cyaha kiganjije ubuzima bwawe, sohora ubwo bubeshi buganjije mu buzima bwawe, sohora uwo mwijima bwo kwiraburaniwe, sohora icyo kintu kiganjije mu buzima bwawe, gisohore mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Umurongo wa 18, ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje atakiza kibamwo, kuko ngomba gukora icyiza kubana nanje, ariko gukora ikibi, kugikora ntako. Kuko icyiza ngomba atari cyo nkora, ariko ikibi ntagomba akaba ari cyo nkora. Ariko nkora icyo ntagomba, sinjewe kigikora, ariko n'icyaha kimbamwo. Mukundwa, icyaha, ingero y'icyaha n'urupfu, ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Pawulo yavuze ngo ngira nkora icyiza, ikibi kantanga imbere, uyamara sinjewe n'icyaha kimbamwo. Reka ndakubwire, sengana natwe, dusengana uyu munsi, sohora icyo kintu kikuganjije kitari cyo. Iyo mbuto Satani yateye mu buzima bwawe irandure. Yaravuze ijambo ryiza, yaravuze ijambo ryiza, yaravuze ijambo ryiza. Matayo, Yesu yaravuze ngo imbuto yose data atateye azoyirandura. Nimba hari ikintu kiri muri wowe cy'ingeso umwami atateye, irandure, irandure, dusengane nawe. Umva, yavuze ngo ariko ko nkora icyo ntagomba, sinjewe kigikora, ariko n'icyaha kimbamwo. Sohora icyo cyaha kikubamwo, sohora ubwo bubeshi bukubamwo, sohora ubwo busambanyi bukubamwo, sohora ubwo guteranya abantu n'abandi, sohora. Hari abantu bagira inama zo kwica abandi, zo kugirira abandi nabi, icyo kintu kizo gukurikira. Bene data, nta kintu cyiza ko gukiranukira Imana, nta kintu cyiza ko kugarukira Imana. Yavuze ngo ingabire y'Imana, ingabire y'Imana n'ubugingo budashira, ariko icyaha kizogira gute? Ingero y'icyaha n'urupfu. Ndakwifurije kugarukira Imana. Hari umurongo wavuze ngo icyaha kikabe ku ngoma mu mibiri yacu izopfa, iyi mibiri yacu izapfa. Pawulo yabwiye Abafilipi, yarababwiye ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu. Iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu. Yesu aguheze umugisha, Yesu agushoboze gufa kuri gatoya na kanini. Dusengane nawe. Mwami Yesu, ndasenze natura rino jambo kuri uyu muntu uri kurankurikirana. Yavuze Pawulo ngo ingabire y'Imana n'ubugingo budashira, ariko ingero y'icyaha n'urupfu. Pawulo yavuze ngo nizangira nkora icyiza, ikibi kantanga imbere, uyamara sinjewe n'icyaha kimbamwo. Ndasengeye umuntu iki cyaha kimuganjije nikive mu kubuzima bwiwe mu izina rya Kristo Yesu. Ndamusengeye iyi ngesi muganjije, iyi ngesi iganje ubuzima bwe, ndayiranduye ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Haleluya. Ingabire ya Kristo aba ari iganje mu buzima bwiwe, ingabire ya Kristo iganze mu buzima bwiwe. Haleluya. Ubuntu bwa Kristo Yesu bumwuzure Imana.
yagira ikintu kiganza ubuzima bwiwe, Kristo aba ari waganza ubuzima bwiwe. Urakoze cyane mwami, amahoro y'Imana arutukomeye n'abantu bose ashiramira imitima yacu muri Kristo Yesu. Urakoze, amen. Bavandimwe, ndabifurije gukiranukira Imana.